نویساندنا بکرمانجی گلک کشه نوی هنه و چه ستاندارت وان نینه لهر دوره که و لهر جیه که برنگ گیته نویساندن لسر اینترنت در روزنامه این کاغذ دا و دزگاه این راگهاندن دا بشیوه این جور تینا نویساندن گلک هولدان هنه با آلی ستاندارد کرنا نویساندنا بکرمانجی ده اف برهمت ناف دسته مده کاره که برهمه که جوانه با آلی ستاندارد کرنا نویساندنا کرمانجی ده ایرو لور لکتابخانه کردی لستوکولم دخوازن دو برهم نو بدن ناسین یک جوانا فرهنگا کردی ترکیه و آجوه گرینگتر جی اوه ریبرا راست نویسه دخوازن ستانداردکی پیدا بکن جبو راست نویسا زمان کردی گروپک شارزا و پسپورن ده کرمانجی دا اف برهم به هفرا چه کرنه و سیمیناره که الدار دخن کاورم هفرا بنرن ده سیمیناره دا چه تی گوتن کامرو ببیجه از بسر 20 پیپیکی دا در باز بوم یان از بسر 20 پیپیکا دا در باز بوم یان چال مرو ده نویسینه دا هبوکا خار راست بکم او پروژه راست نویسینه رزمانه بو که مالمیسانیش و مصطفى ایدوگان ده بحثاوی ابدیه بکن بحثاوی وان هر دو پروژه بکن و هر وها که مالمیسانیش بحثا بشن کردی یه زانینگهن باکور کردستانه بکن سمینارا کجهلا برز مالمیسانیج و برز مصطفى ایدوگان و بریو چو ده دربار دو برهمن نوده بو جبو راست نویسینه فرهنگا کردی ترکی و ریبرا راست نویسینه مالمیسانیج فرهنگا کردی ترکیش بو راست نویسینه داناسین وکه خباتک کولکتیو وی بخو آمده کریه و دکار هلبجارتنا گوتنین کرمانجیین سرکه دا بشدار اون مصطفى ایدوگان، زانا فرقینی، نوزاد هروری، حسین کارتال، رمزی کریم، محمود لاوندی، محمد امین ناروزی و رشو زیلان. هنک جوان کسان نویسکارن و هنک جی بسالان خو مجولی پرسن زمین کرنه و هیجی دکن. تایبتمندیا فرهنگ اوه فرهنگ آلترناتیوین جور یه هر گوتنه که برهف دکه و جبو زمان نویسکی یکی جوان هلدبجیره و پاش وردگرین ترکی. ریبرا راست نویسینه یا مصطفى ایدوگان که به پشتگیری و آلیکاریا شارزا و پسپورن زمین هاتیه جیانه ده همان کنسپت ده. آلترناتیوین گوتن و نوان برهف دکه و جبو زمان نویسکی یک گوتنه پیش نیاز دکه. کرمانجی نه که ام بجم فرانسی، سوئدی، انگلیزی کو استانداردیزه بویه و اما ام رونن قاعده نوی کو جوات سر له فکری ام بنویسینن و حساب به کتاب جیوت چند ماهی درکبه تشتکی واتونه اگر اون جوات بنره هر کس خودیه کرمانجی که خویه لهر دوره که می جدا کرمانجی کیه کودین می این دوری هنو هر کس با کودین خودین دخواز لسر کردا فرض بکن کودین خویه دوری البته ما پرسپکتیفه که جدا حرکت کرد مگود همو کودین مین ولا دوری تیرا وی کاری نکن دوی امل کودین خیر ولاتی بگرن کودین مین ولاتی جی د تایبتمندی د خزایه کرمانجی د شرطیه د تایبتمندی کرمانجی یم بنگهین د خویا دبن امل وگریان متو قاعدين جدر و کرمانجی دانانی مبتنه د تشت او تکلیه پیوندی خزایه کرمانجی دی بنگهی هنه ما او تثبیت کرنن ناوی قاعده لیکردن و ما خصپارتی ویا و اب برهم آماده کریه ام جوات دیوژن رای گشتیر دیوژن کو اوای راست اوه هگر هون دخوازن کرمانجیا و فهم بارتر به زلالتر به دوی هون وها بنویسینن لأف ام وها دوین ام پیش نیاز دکن جوات چی قیس تقدیر بکه چی قیس علاقه نشان بده ریا استانداردیزه کرنا کرمانجیا می ولاتی جی ده او قص خوشتر ببه لی پیش دبیستان سرطایی و ناوندی و هر وها لزانینگهین گلک ولاتین اوروپا در فتا خواندنا به کردی هیا
و پێدویەکە مەزن bi standardkirina nivîsandina Kurdî ya bi tîpên latînî heye. Di daristana devokên kurmanciyê de pêdiviyeke mezin bi zimanekî nivîsê yê hevbeş heye. Çi dwarê hilbijartina gotinan de û bilêvkirina wan û çi jî dwarê rastnivîsînê de. Navên welatan, bajaran, demsal û mehan, pareyan û tiştên din. Bi gelek corayan bilêv dibin, lê pêwîst e ku nivîsandin û bilêvkirineke sereke hebe. Gotûbêjên di derbarê van du berheman da yekser dest pê kir. û li gor hinek beşdaran diviyabû alîkarî ji zaraveyên Kurdî yên din bihata xwestin ji bo ku ev her du berhem dewlementtir bibane. Wallahî berhemî yekem rêbera rastnivîsîn. O derbarê rastnivîsîn bû be diyalektî Kirmancî. Îtir leve nûser Kirmancî dizaniye. Kemtir Soranî û diyalektî tir şarezaya. Zimanê Tirkiye zane. Înca wek seyrim kir helmistangan berasî dekira pirsarî ziyatîrî li nûserî tir bikirde bu o kitêbeke ziyatîr dewlemend be. Kitêbeke dewlemend e. Baş e destxweşî lê dikim berasî kitêbekî baş e. Belam dekira ziyatîr dewlemendtir baye. Kitêbekê tirî ew wekû teqrîben ferhengek bû. Her ew eger ziyatîr pirsiyarî bikirde be kesanî tir ke ziyatîr şarezan li diyalektî tirî ew ji berastî dewlemendtir dibû. Ziyatîr wişey Kurdî, bêjey Kurdî ziyatîr li navî bekarî dihat. Îtir bu şewe eger ema li rewangî Kurd û Kurdistanî gewre berfirawan bîr bikeynewa berastî berhemekanman ziyatîr baştir dibe. Peydakirina şêweyekî hevbeş ji bo rastnivîsandinê û hilbijartina gotinên sereke di nav gelek alternatîvan de ji dezgehên ragihandinê re û ji çapemeniya Kurdî re pir girîng in. û loma jî dezgeha grûpa Medya Kurdî ya serbixwe Independent Kurdish Media Group a ku li Monde Diplomatîka bi Kurdî derdixe û xwedî weşanxaneya Rûpele ji bo karê xwe yê rojane daxwaza van her du berheman kiribû. Weşanxaneyên Kurdî yên din jî dilxweşiya xwe derdibirîn. Xebatên wiha bi grûbî hatibin kirin helbet ev ê faydekê wê gelek bigîne bo ew kesek ku bi Kurdî dinivîsînin, bi Kurdî weşanê dikin, weşaniye dikin, wan jî kitêba derdixînin. Bi rastî li Swêd wekû hûn jê dizanin ew zêdeyî 30 sal e Kurd weşangeriyê kirine. Yani kitêb derxistine nivîskarê Kurd piranî li vir bi awayekî azad karibûne tiştê xwe biweşînin. Lê heta niha bi vî rengî kitêbek û bi rêk û pêk hatî kirin tune bû. Xebatê wisa hatine kirin. Aliyê yek kes yan du kesa hatine kirin. Lê terê nedikir. Ew xebateke grûbî ye. Xebateke li ser bêjin bi rêk û pêk însanek û bi salan di vê warî da xebat kirine. Berhema wan e me bixwe heta niha hîne bikar neyne. Ez vê civînê de min dît. Ez wisa bawer dikim, ez hêvî dikim ew ê gelekî kêmasiyeke hene, em bêjin kêşeyek di zimanê Kurdî de aliya rastnivîsînê hene, ew xelkê wê jî fêde bibîne. Ji ber ku min kitêb hîn bikar neyne, min nexwandiye, ez nikarim dîtinê xwe dirû dirêj bêjim. Lê dema ez kesek ku têda xebat kirine, hemû xwedî berhemin, xwedî tecrübeyê bi salanin, ez wisa bawer dikim ew ê berhemek xweş û berêk û pêk kiribin. Di pêvajoya standardkirina nivîsa Kurdî de ev her du berhem dê bibin alîkar bi taybet dema ku hinek zanîngehên Bakurê Kurdistanê dest bi xwendina Kurdî kirine. Semînera danasîna du berhemên bi kurmancî bi dawî bû. Gelek rexne û têbînê hatin û wê jî hîşt ku semînar dewlementtir bibe. Lê kesek şek nake ku ev berhem gelekî girîngin di pêvajoya standardkirina nivîsandina bi kurmancî de. Bi taybet ku nihal Bakurê Kurdistanê perwerde bi Kurdî dest pê dike. û ji bo dezgehê ragihandinê jî her wiha gelekî girîng e ku rast binivîsînin.